Man sang mau, greetings, ran maui, nan wawa on komi, me mi palien screenen, and so what, or me bilbani, e wang video with more, ija carabao, got mangi, ija carabao, making nantiang go doki share masan and got bon life, wegi a masani, to sombar 2020. I wrong sans alamao, ako saya, kau na batanong aramas, on mor sojuk. Okay? Karatai karabawo, mamasa ng gorpan, uya kapkabulibulki, sojo woody, we kau no masam. Amen. So, aban moment, tamigas ko saya ka kapkabulipurong, abomao, puegi, rong kingi yang gachay boson. Rong kingi yang gachay boson, damat tay we rong. I park, te we baby, ni topic, nakasakosoya, ngayon sarawi, kisakisen ngayon sarawi, yang manatapan audaudkihda ngayon sarawi, puega without Holy Spirit, just to kakpabagod, ni dibak, o ni God. Chabang ye nanantiliki, we wana chakoayak. Okay? Just to go on, we are chakoayak, chakonang available or empty. A god pan, audaudkihda changan sarawi, god pan kasele dai, posamban gakilangoto kamelele, druase. So, membri ko saya tabigo, apambili ko saya, how to be filled with Holy Spirit. Mwomwen, ajaban audaudkihda ngayon sarawi. Yamomo pomele cheka kosa yang ngayon sarawi, cheka huya kapakabo pagrengot ngayon sarawi, apo kaporapor kami ngayon sarawi katlong lala trial, mag-trial sapal. Okay, so pralang nan wiya riyaw silisak silu mimen jab kiwada kong ka-trial. Eko saya kot kachin kaya sada Jesus manet ma pitra wiya patapatak. Puwagin ngayon saraw kator mo rin Jesus akot katlaw. Masa ninyang render ko sili, ren awi, puya panggola, ren sama o bak yung katkito ngayon saraw may no hidiar. Puwag ngayon saraw yung kakatito sa wasa. Hirailo ko, may ditawan Jesus. Okay, so, anso ngayon saraw katiti, po rail, relo kaya toro, relo kaya kilokayan, waitikan, ay rail, naysayers, Israel ko may saon dodial, Israel ko may saon korur, kite saon kapitiki, der saon ragoto masan, Arab ko sa yamare sa kaulape. Okay, so picture tong pesan patak way Israel. Line wa, mikos ko sa yam picture patak ma. Katrin kaya sata, masani, God katrin kaya sata Jesus, manet sang mela. O kit koros we are song ka dede melen wet. Ako sa me o warakan Jesus Christ ko se we are song ka dede. Kare dai raila ka menjo yeta pok sarawi. Resoja jale dito download. Kayo resong ka dede reyang memo. They walk with Christ. Israel namado Mark Lukeson. Israel ko sa writer kay menjo yeta. Tama reyang memoriang kelang keporan Israel. Reyang wrong. Okay? Ang saraw yan bilti at aporel. Akaw na bil inspired do do kakela kakamaray kan rail. Tama rin injunya ta sopok sarawi. Emelel. Okay? Audaudkihda rin melel. Bita ko saya me uyasong ka dete pan melel wet. Akatun kasapul danger ni palimaunan kot o alayer ngayon sarawi sang rea. Ni duen mesama katin inaugidar. Inawan kot kat kiyang kachayl ngayon sarawi. Ngayon sarawi magchay ko sa iya. Ngayon sarawi wet ko tong kachayl through Jesus Christ. Magjas sa jib sa bal. Magjas sa kaprayan Jesus Christ at amor. Magjas sa yang wawang ngayon sarawi. Chabangkon. Mia wow na natramong yung. Yang gajayang sansaraw, yang gajayang uyawatawad, ap mia wow na natra relationship. So, sama na ima. Okay, pong, imimi
nana chosan sarawiyo. Mimi mo uyay kapag warning in tornado. Warning in tornado, sirens can be war sangatran ni sa utukole laki isak nipong. Nan sa boliyal, okay? Akai real, ako sayayak kaunapan shake, heaven on earth. Apan ituk apan beliau ituk nan lango samba. Okay, so apan itung kisongka, earthquake, tornadoes, thundering lightning apan. Song kan me go to kakak wia abang wia so nanay kapakapong I command tornado yawa sa magkukuto sa yan I kaporeyuk so jam pungon manaman ang kutong kawi ap mo tami ko sa yaki so just sense in masabwek to jay komat komat we nanay kapakapong palian po song koros mi kamelele mo ko donu wong ka trial Kauno kiyang katel authority, kauno kiyang katel boom and kamakit. Okay? Ama masama, ibaninen masapuek, pokita, sujongen sarawi. Masapuek, iban sa kapakap, ibaninen masapuek, iban jangan nor. Okay, wrong sirens, kaso chudi, anay telephone popping up. Indindayang raramasin ng community yo, changalanan shelter, tornado mimiwasa. Gimen ka kela kayong ka child po ikaw na masani apan shake heaven and earth karaba po karusia kan me ADS karusia kan me miminan deep so tsaka melele god rangkak masa po ika tao lukuriang isimakat pakatan na lang samba ap makomo yung ngoy ipsa palaw tao dun ngayon sarawi just ko nang masa po ik just ko nang masa po ik tsaka nang komat nanan sa wapal o decree ko soya ko peranggot pun sambawat o ko sinen nan blanen got nan sambawat so wasa ko soya ninduwen mesama ka tinino gudar ardama ko mai kilang o rong met ye kisan sapoleman kalangan me ka tin kapulotong kit okay picture experience aima Pata ko ina na so masapuek pokida ngayon saraw me experience okay picture kamam kila Jesus chala mga istoryo kamam kila Jesus yeni Jesus yayi ni physical kamam kila okay kamam kila pokida masapuek so me ko sa ima ngayon sarawi so laklan Jesus in person po Jesus kattalaren sama up ay mau Poeki Holy Spirit, Spirit of God, birth within. Imagine anane Spirit of God, janane filled with Spirit of God. Pugtailang komatong. Tama ko dong kaway kachayla, tama ko dong palian kachayla, tama ko dong itang kachayla. Okay? Pogi at memor na naman so. Trepel so tramamayr. Asa, me anso motomotalar so stramamer, nipong nunrana katar na fiery dart, na arep, na kasingkan, na tipsong kawela kemela pra. Como yung ngoy, porque Spirit of God inside of us. Okay, so ang koros me bangodon uang ke child ngayon sarawi, pangidonganan komat, pangidonganan porsak, pangidonganan kaunda. Poi me chay ka pagpangita chay ko don subdue chay ko don napapali ngay tama ka pagpagan God so ang koras me enemy kataro to miyang pungan kapore miyang pungan kapebas ang sorala chay banglang sumbir gembir moment tabak kola murin sumbiro chay kilang line tabak kola One world government. Tirela kami masterminding. Morswood and kawela sili poison easily. Sambawat spray chemical nan wawa. Kabang kilang po line ko. Mia tir. Pues cho min me. Line tapo ko. Epit sumbir. Chagak landala na wawa sa sumbir. Kagak mia draw yo abe pir. Ap kakilang line ka.
Okay, nan state kan nan Amerika me ikos ko soya. Chai changseli kilantala nan wawa. Isme we are not one world government. Okay, songan spray still in and stampa pocket release chemical. Ikos ko soya ya rayo. Nanay live na yo. Mere rokosoko soya climate change. So kamu yo ngoy pa nasa magatapan impact by climate change nan 2024. Pueki iraila sa uyata fake rain. Rasa create wind. Okay? Rasa uyata tornadoes. These people are rich and they so wickedful. Kamu yo ngoy pan use arail scheme koros pagchang erdanan poson. Chang karani court. Kajana sota tonki authority. Pagchang kamaket situation. Okay, situation right chorus. Mukodonga wiki chaila chail ma maur nan anso apal. Apan anso apal on chail me solang. Puegi wong spirit in antichrist kailonga court or kailonga sabulman court haramas. Kachai chorus me ipsapal chailana minimin pana. So draw one momocho, one spirit, one body. Pogajangak sense. Jangakon wasayang. The dog and a muntiti in these last days. And when and so do it from it. Okay, so Peter, we in Dindayang Rail, Jesus managed. Mekomai kalop walao. Ye makatki young git Ngehn saraw makot sam in ogidar. Okay? Arail experience, tamare experience na naral mayo. Duwan Peter, oy mata kosokosay. Ye jatuanay kosokosaya. On kamuyongoy, porque same spirit of God, ye never withdraw. As I can talk gola. Chesruka can da o mokitin Ngehn sarawigo, we are witanan pugan we are and nakir esotran nakir. Esotran nakir. Apan lil answer me rupture up the church, ye answer me kaunabang kamakit. Ngehn sarawi me mimi ren solang abang kamakit church. Okay, nang Korean Thessalonica ya wano kapang wata kwasa isimekolokol anti-Christ po yung porta tratron ngene wi mok kapang wasa isimekolokol gitail karda chaila nane audaud and Ngehn saraw ba chaila badak para masakan ng koto nan wing court so lose tame wi kapkapante ki ngwen sampa po ki kupurki korusian wrong masan and wrong amount in Jesus Christ. Kaya dia wrong puk sarawi, kaya dia wrong Jesus, apron wrong masanin kolula waliaka, masanin psapal, ime kapakapanda, kachtuan kauno, karachaban wrong pasang, bawat pasang kelang way, kauno we at the talk loud na sampan sawat, way chorus kamelele. Palilaw through technology. Aramas we wrong. Yamumunampan pat doon ang wing court. Yamumunampan yang morla. Yamumunampan escape. On calamity, the great tribulation, magkukot upon sampa. Murin met. Okay? Hallelujah. So, nan Luke payo isa kuwano. Wasa Jesus. Katin masani. Nganan court katiyer re. Ekatin kaya yotier puyangka kapara kiyang mesamomo kan ronga mau. Ekatin parane yodo puyen lo kiyang mesansel kan arsaladak. Madawa count Jesus nokon. Ime court. Ekosokosoya tuan audaudin Ngehn sarawi puyengkak patak. Audaudin Ngehn sarawi puengka kasalata kiyala ramas engka kapakap kasalata kiyala ramas me karita ko soya makom solang tra experience audaudin Ngehn sarawi chachuka patak jaban patak mal barmas jaban wokla jaban patak mal po sutrangi no rapang wado chaka patak sanan malian ap Ngehn sarawi tiata pota audaudkihda imepan kapul masano kamaurong mo yung koros me kun rong kasala dakiyala koros me uye sansal klang ramas na sansal ni palingen and so marapan wrong masa ng God kapulipul with the anointing Katie and God pon masa no pon tipson the dog ye vessel
kamu yongoi kita wia tipso mata maur keiti kita couple masano koi powerful ongralakan mo ye sansal. Okay, po ime Jesus wia kareda pada karamas poson la etoke kapaka ramas maula ramas kodongi eka timparneya tor po yen loki yang mesansal kan arsalatak o me maskun kan arkaken klangata wasa. Okay, minta ke me masanen kot eso trakonang kapulupul empty being kauno masani my word is powerful. O eso traban return void eso traban go away mal o brodoton abang go away o kaibuyedi karabana pakatar. Okay, magadraw ye bata karamaso wukla kachama problem kachana ni sapal jailana kolula wulia kap audaudkihda Ngehn sarawi o morin consecrated tagot consecrated mor sarawi tasutroka we tip agadraw ye baba court pagdrabang kalwete manan masanen court. Okay, ar kaker klangata wasa poyen kasalata kiyala iraila kan memimenan arail apal so kauno and so me kotto is here to save us, he is here to deliver us, he is here to empower us, he is here to set us free. And so me komi papa kot sombuka konong yeyas lalami olale tasotokoton patak trakodon kasalata kiyala ramas trakodon kiyang ramas more. Okay, po maso atay sotokoto patak mausang child der kawela and so a child moranane ida when Jesus Christ do it to Jesus Christ nan Luke payo isa kwalumi wat ko Luke payo weu Jesus ar kat la sang sordan tuan Ngehn sarawi Ngehn otra o tirin Ngehn sarawi Ngehn otra ap katengkal walang nan saptron wasa katia ran paisak o katin song pahn trebel. Okay, Jesus katlas an sordan murana baptizo a saptron au yawi saptron doetra como yo ngoyan sa magatra muy don Jesus Christ at amor gjar baptize agatraban experience saptron doetra lokolok saptron doetra kapal ama bil sotra loko kapal kagak peluya tam saptron kagak kaisisol. Okay, Ngehn sarawi walanan saptron buen kaisisol and so me wusigilan kaisisol yo itepel mi mo litere tuetra como yo ngoy and so me gatra audaudkihda Ngehn sarawi yet katra lel nana takapal dagatra minana ta saptron and kaisisol aya trepela we litere kitai wasa but through that bewedio mia pogeda etrukking Ngehn sarawi masodra trukking Ngehn sarawi makom sodra trukking Ngehn sarawi kasong pon trepel pan buya yang katra abangkana kareta ko sampal katra trukking Ngehn sarawi hallelujah nan Luke when isak isuleli sisak tuaw ishibango saya wasawa kaso saya Sakaraya ye papan son makoto mon Jesus Christ son baptized. Sakaraya is just a normal person. Iaramas yolang god. All batidi samoro. Ahap Ngehn sarawi tiata pewe edrekilang Ngehn sarawi a kokopata to encounter Jesus masayawa bangotto. Obel kam sangila kakela ka naseri son to an ministry. Okay, and so me katrapan open on Ngehn sarawi bokieta wirong Ngehn sarawi. Okay, katal experience baptized Ngehn sarawi okay katal psych. Apo ya point me mango sayan mensang what
Kechananane experience Ngehn Sarawi. Kechananane audaud and Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi kan watong child excitement. Kan watong child peren. Kan watong child pepol. Kan watong child aima. Watong child porsak. Watong child komat. Kedame melel. O palian tatakan namun titi. Okay? So kasambal daulul ketailen spirit filled pagkatailen kakuya God's will. Isuka kendayang idirigin Ngehn Sarawi. Ayap mayor chor, ayap menta ki chor, ayap banga ki kapakap, ayap sodra men watawat. Kay dek dirigin mo signin kachana na dirigi. Okay? Magja solar men watawat, solar men kapakap. Sodra ima chamado la ranjui kusanya ima ikusanya porsak ran boga tritu kauno to isalong apani stur kon wasa janane audaud janane Ngehn Sarawi and kadre kita ge janane Ngehn Sarawi and kadre kita and so koros Ngehn Sarawi kadre kita tell mimi nan center of God's will. Miminan center of God's will banan so corresponding on good child damen buya. Hallelujah. Praise the Lord. So nan Luke when Isaac isulel when Isaac tuaw now his father Zachariah was filled with the Holy Spirit and prophesied. In this case, Zachariah was ordinary man of God, was able to reveal extraordinary message of God. When Holy Spirit come upon him, okay, kasi Zachariah is a Roman, normal, ni tradition, ni triak, ni wiya pa, ni ana pa, go on, wawe mayroong, wiya mayroong mong God. Ansa wa, Ngehn Sarawi tiyata pewe, wiya kukop, wiya kosokosoya, look into future, wiya kosokosoya, masayawa bangkot to, tatok ma bangkot to wiya, oran sa woto kosoya, to a naserio, apan diyon to mon masayaw. O wiya sabulma ministry. Wasa kasali yung child me kauno, kak feel anyone, kak aude, aman so telibilibil. Aman so telibilibil, me bananane, enaude, me bananane, en kasali yung I revelation godial. Kakila kay cheban men so lang me so jamaskun. Cheban men so lang me kon wasa. Give me wasa this. Wata kata ko saya. Ko so jaba uya me ko lawer revealang sa palmakan. Ko so jaba uya me ko lawer revealang sa palmakan. Kap man cheban so de taimang got ne rong ni kapaka ni ye wong I koron cheban sa lang apan. Cheban so yang we ki. Apan so mag jaban kotomon silangan ko so koros. Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, speak to me. Nganan desire for. Amasa ni kumay sa trala, kumay sa trabaki. Katrabanan nane, katraban baki. Ngehn Sarawi, atento. Chugachug. It's just a lap. And so magataken, so chakamelele, take a makarayar. And so magatail sapay take a makarayar. And so magatail memorin deep silimon, Ngehn Sarawi take and since with the alar. So gatail me key, tell me keen, and now they gatail. Take and so that deep, but young and now they gatail. Poran chorus, kamarain pan, dame melel. I got stone casale young child dame rur, me pit coat over pran court. Okay? Ran chorus, magachao out and Ngehn Sarawi, no excitement, no joy. Panuyaw yaw da mauray maur chapan wiya kapakap waray. Pango prango sa topangata po yu totokan Ngehn Sarawi mo. Kakiyang gatra awa. Dan miminan his presence. Okay? Chay kapakap Hallelujah, Jesus. Almighty God.
seperti sang kami sekalangan ki ang kami sapal mami limbak kom gatin masan yang kitsen be filled with your spirit kalangan ki ang kami makom sa pola sa Ngehn saraw bang gotong kit kom gatin gat kitor Ngehn saraw po sampawat kom sa got kisang Ngehn saraw yapan len anso duang Korean tesalon Korea wono katete yang kit makom bang gatin kamakit yan so makom bang gatin muidong antichrist and rise up ng great tribulation ay kapagap kiyo Lord answer what may answer grace answer move of Holy Spirit mong yungan korus ya makarorong sa pagmamasan sa panmen experience sa panmen be filled with your spirit person ka communion in the spirit kom gachun raprapake so lang me pangkautang nganawi sarawi o memelel iyay kapagap isuik kuwi sanggit nganan religion nganan anabaw wiyapa anganin tupang keng kami melelin mokidin nganawi sarawi audaudkihda filasasa duwen so na ko saya baptize ki pil aman ko ko to murban baptize ki Ngehn sarawi yosiniyay yay kabagap release baptism of your spirit upon everyone in this room and anyone who call upon you meman me pakremi kambanga tungat kiyang Pui magam gatin masani Ngehn saraw kalangan ng kami kom gatin gat wasak koros o kom gatin korkorong an koros kabagap o kom bang gatin attracted to reveal yourself to those who are genuinely seeking you wholeheartedly kaprayang kami at kabang kasabat kalangan ng kami count Jesus mawiyat count at sangkomor kukulatra amen amen kakela kay kami makom filled with Holy Spirit makom experience baptizing Ngehn sarawi toda po on Facebook testify pag God we are song loud we are titi at a pon sapol ma aramas koros me anane puen kakela kay Israel puen kasali ang Israel tame melel porang kakosinen without Holy Spirit como yung estro kakosinen na natraposon kaya anane Ngehn sarawi kay te kosayatro Ngehn sarawi apo experience aman uwatatok lalatay kalangan o kasalelya